Sarani Katolika sira bele bahalo rasaung no sunu liling, ia kadeira nebe amu Papa uza batur, banghira visita Irma Alma, ia visita apostoliku Papa Niang Mai Timor Leste. Irma Alma e Unita dos Santos atolia hirak neba Timor Pos, ia ni residência Pantai Kelapa terça-feira ne. Tuirnia, kadeira nebe mak Papa Francisco Turne, saya nesan lembrança ida ba Irma Alma, ema ho deficiência, no sarani Katolika sira, no neba hira sarani sira hakarak mai halo rasaung, ho di fo homenagem ba amu Papa ni mate, o do matang Irma Alma nakloke basira. Kadang ni boleh makan apa pemarkan ni presensi ni, ni tur bal makannya, ada ni kesai kuda dengan Indonesia, ya, lembran saya hari makan ada ni, temu sana yang paling mentingnya mai, no ide ni, ami kuda, no saya makan apa visita bela hari bela saya urusan ni ide ni, sih urusan no pati ni ide ni, mantin ni no, emo barak makan hari ide ni, balu, ya. Senti contenti balu pasai urusan novidades da am Papa tuto nanya jornada morisi mundi dene hoi dene kita bele halo urusan ne. Portanto, o Papa Francisco ne mate fahanoi basarani sira katak ema hotu sei mate tuir tempo nebe maromak determina ba ide-ideknya destino. No ho visita amu Papa ba Irma Alma ne hatudu katak ema ho deficiência no uang kiak sira importante ba Santo Padre. Papa hato katak deficiência serna importante. Ema selain deficiência mos atende mos ba ema nebe kwit like nebe naman labele makwit like ema kia kutu nebe ser nebe maka kwit la iha tenki taumatan basira sira podomin nomos amu papanya liamenan kata ita laos hadomide kaldi agait ba sira maibe ita mos maromak mos hadomi ita protege ita nyamos tulun ita. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor Pos. Janela informação ba emogoto. Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo komentário no Fahia Tutang ba media sosial hotu.